Ajeng, taman tengkak kumpul ya, Aizam. Tapi orangnya kurang nih. Nah itu ada ondel-ondel jam. Kita panggil ondel-ondel ya, Del. Ada Azam sama Ajeng. Kita main tengkak kumpul ya, Del. Tekak umpet. Petak umpet kali Zam. Azam ada-ada aja deh. Hehehe. Del. Tapi kita ajak yang lain juga ya Zam. Main deh. Teman-teman, kita main petak umpet yuk. Ayo. Kita home pimpa dulu ya. Home pimpa alaihum gambreng. Ya, ondel-ondel, jaga deh. Ondel hitungnya, Del. Oke Zam. Sampai 100. Hah? 100 Zam? Nggak salah itu Zam. Apa 10 aja, Del? Oke deh. Siap ye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ya? Pada ngumpet di mana nih ya? Ondel-ondel cari dulu deh. Suara siapa itu ya? Ondel-ondel samperin ah. Ayubi kena. Ya. Yeay. Ondel-ondel cari yang lain ah. Ajeng kena. Ya, ketahuan. Yeay. Tinggal Haki sama Azam nih. Ondel-ondel cari lagi ah. Haki kena. Ya. Yeay. Tinggal Azam nih. Sekarang ondel-ondel cari kemana lagi ya? Ngumpet di mana ya Ajam kira-kira? Ondel-ondel cari dulu deh. Mana ya Ajam ya? Udah ondel-ondel cari sono sini kok nggak ada ya? Duh, di mana sih nih Azam nih? Azam, Azam, Azam di mana Azam? Duh, di mana sih nih Azam ya? Tanya sama teman-teman aja deh. Teman-teman, ada yang lihat Azam nggak ye? Nggak tahu. Ondel-ondel bingung nih nyari di mana Azamnya. Ayo kita cari yuk. Azam, Azam, Azam ngumpet di mana Azam? Azam, duh, mana sih nih Azam nih? Gimana teman-teman? Ada nggak Azamnya? Nggak ada, Del. Duh, ngumpet di mana ye? Nggak tahu, Del. Kita cari lagi yuk. Azam, Azam. Itu kayak Azam deh. Ondel-ondel samperin ah. Azam. Azam tidur ya Zam? Ya, Azam gimana sih Zam? Ondel-ondel udah nyari kemana-mana nih Zam. Aja ngantuk, Del. Pantesan aja nggak ada di mana-mana. Taunya Azam tidur di sini. Maafkan, Del. Yah, Azam gimana sih Zam? Oke deh, cangcingnya Babe. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Dadah.